آزادیا را در برین پارێزگاه دووکێ هم بر پارێزگehên Herêma Kurdistanê nizmtirîn azdaya. Çalakiyên medeni û xûnîşandan devera Badînan ji layê Parta Desthilatdar ve hatine snûrdarkirin. Hevalatî ji tirsa giyanê xwe û pariyê jiyana xwe neşin gilew gazindên xwe rêya dezgehên ragihandinê bigehînin. Heman dem jî da damû dezgehên hikûmî wekû pêtivî zanyariyan nadene rojnamevanan. Ji bilî wan dezgehên ser bi Parta Desthilatdar ve û wan dezgehên sîber. اولی خلق کردی چی بسیار جیگی دی بیشتر چه کانال معارضه بد نيرد باغه چکو چی یعنی بیجن ترسک نوی خلقی دا بالاف کریه بوی چنده کو نشه باغ و دنگی خو نگهینن اش آلیک دیوان بیجین آلیم پیوندی داره وید کو تروشنامه وانه پیتوی زانیاری آن و دانا زانیاری بچت بسیار شوی دزگهی بکت مخابنی و اوجیت آسته که هر خرابداد پارێزگاه دو که دانا زانیاری جالی دزگهیت میری و بیجین گلک خرابه اوجی بوی چند زورت کو سانسور حزبی سروی ریوبری هی اف حزبانی بیشتر تو چنابت تو لدوانه بدیوان کانالات نه کانالتون حزبی تنابن demekî da ku hevalatî neşin dengê xwe rêya dezgehên ragihandinê rabigehînin ji tirsavê çendê ku biryareka siyasî bihêne sizadan heman dem jî da rêv hevalatiyan nahê tedan ku rêveberê saziyeka hikûmî yan berpirsekî bibînin û ekser gazindên xwe bigehînê. Vî rengî jî hemî dergeh hember hevalatî digirtîne û her dergehekê evqotî dê rêpirî arêşeyan bît. الپارێزگا دۆ کە ئەگەر بنمونە وەرگرن شارێما کوردستانê ڕێک وڵاتیان نایێتە دان بەرپرسێ ڕێڤەبەریەکە حکومی یا خەدەمی ببینن کە گلەی و گازن دێت خۆ بگەینێ هەمان دەمێدا ڕێک پێ نایێتە دان ڕێیا سازیەکە ڕاگەاندنێژی گلەی و گازن دێن خوا بگەهینە جێن پەیوەندیدار یەکسەر دێ ئاگەهداری و هۆشداری بۆی چونکە نابێت وی شکلی سەر کەناڵێکی ڕاگەاندنێ بەئاخەوی بدیت ناما ئەگەر ڕێڤەبەریەن مێت حکومی هەند نێزیکی وڵاتیابانە نێزیکی خەم و ئیش و ئازارن وڵاتیات بانە وڵاتیژی نەچار نەبوون ئێش و ئازارت خۆل کەناڵێکی ڕاگەهاندنێ ڕ دەربینن. Nebtinê hevalatiyan arêşe hene belkû partên siyasî û rêkxirayên civakê medenî jî ku ser bi çi partên desthilatdar ve nebin dijminkariya wan tê tekirin. Her wasa netişin berpirsên hikûmî bibînin û netişin azadiyane bi zav û çalakiyên xwe yên taybet encam den. Ciyawaziyeka mezin hey gel Silêmaniyê. Heta verê û hevlêrê ciyawaziyeka hey. هێشتا هەولێرە یا کوت بێژن ئەخەف الضەرەرەین گەڵێ جارە me mehawela kirî telefona parêzgehê Duhokê kirî me telefona sekreterê parêzgehê Duhokê ki encûmenê parêzgehê her dest nedaye eke rakir jî derfetê de mecalê de em yê gote me fetreka dîde înşallah ca bideyne çi ca bû me nehatin ku em serab deyn yani ew derfe nede me ew mecal nede me ku em çîn serab deyn. Li dûmahiya sala borî rapirsiyek ji layê senterê mîtrovel sinûrê parêzgeha Duhokê hate encamdan. Li dûrastê dana zanyariyan ji layê dezgehên hikûmî ve bi rojnamevanan têdabtinê du rêveberiyan rêja pesend dest beyna ev çende jî bertangî û sinûrdarkirina raderbirînê li vê deverê diyar diket. Amed Birîfkanî, Kenalê Asmaniyê Peyam, Duhok.